Eh, Only time reveals the mysteries of the universe. So whatever you do, trust no one, trust nothing except for isikhathi. Ngoba isikhathi sona singesamdali. Eh Lento yesikhathi nomdali iyinkinga kodwa okumele uqonde ukuthi kumele ungathembi lutho emhlabeni. Kwawena uqobo kumele ungasithembi ngoba ungalala namhlanje ufungile ukuthi nokuthi uyakugcina namhlanje ngeke uphinde ukwenze. Uvuke kusasa sekuyesinye isikhathi usuvuka usucabanga ngenye indlela, uvuke ukwenze lokho obufungile wathi ngeke ukwenze ngoba lokho kuyobe kudalwa ukuthi isikhathi sokuba wenze lokho ubuthe ngeke uphinde ukwenze besingakashayi sokuthi ukuyeke. So kubalulekile ukuthi ungathembi lutho, uthembe isikhathi kuphela ngoba isikhathi isona esiveza zonke izimfihlo zomhlaba. Isikhathi isona kuphela esaziyo imumva, yinamuhla nekusasa lethu ngokuba konke kwenzeka ngesikhathi esibekwe ngumdali. Ngokuba isikhathi sona uqobo singesamdali. So kunzima ukuthi ungalwisana nesikhathi, ungalwisana nezinto zikaMdali. Ingakho neBhayibheli kukhona la elisho khona ukuthi ungabe ujwayele uba umuntu ofungayo, efunge egomele ngoba kuyingozi ukufunga, kuyingozi kakhulu ngoba ziningi izinto esiy'tshela ukuthi thina siy'khontrola thina kodwa ekugcineni kosuku asiy'khontroli thina, ay'lawulwa yithina, zilawulwa isikhathi kanye naloyo owadala konke okukhona emhlabeni. Kodwa lokho akusho ukuthi hlala uyekelele yonke into ukuba izenze yona. Nawe kumele uyifake i-effort, nawe kumele kube khona okwenzayo. Kodwa futhi ekuyifakeni kwakho i-effort, musa ukuzama ukulwisana nesikhathi, musa ukuzama ukulwisana nezimo ezenzakalayo empilweni ngoba leyo mpi yimpi ongasoze wayiwina. Zibone izinto ongakwazi ukulwisana nazo, zibone lezo esingakashayi isikhathi sokuthi ulwisane nazo. Kumele ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwezinto ezingenzeki ngenxa yokuthi isikhathi saso sokuba zenzeka sikakafiki, nezinto ezingenzeki ngenxa yokuthi wena awuyifaki i-effort. Uma ukwazi ukuhlukanisa lezo zinto lezo, uyobona ukuba emhlabeni yonke into yenzeka ngesikhathi ekumele yenzeke ngaso. Futhi noma isiyenzeka ne-effort oyifakayo akubi iyona i-effort le oyifaka ekutheni wena uzophusha kuze kuphele iminyaka ulokhu uzama into eyodwa ingaphumeleli. Sivumele isikhathi kube yisona esilawulayo, esikuholelayo ey'ntweni ezikufanele empilweni. Sivumele isikhathi kube yisona esikuvulela izimfihlo zempilo kanye nezimfihlo zokuphila. Ungalwi naso, ungakulwisi okwenzeka empilweni yakho, ungakulwisi okwenzeka ngesikhathi okumele kwenzeke ngaso ngoba konke emhlabeni kwenzeka ngesikhathi esidalwe ngumdali. Konke emhlabeni kunesikhathi sakho. Uye esho njalo umshumayeli encwadini eBhayibhelini lamaHeberu esho ethi konke kunesikhathi, kunesikhathi sokutshala, kunesikhathi sokuvuna. Nawe yazi ukuthi isikhathi isona esilawula konke emhlabeni, isona esilawula konke empilweni. Ungazami ukulwisana naso, sivumele kube yisona esikulawulayo ngoba isona eziveza zonke izimfihlo zempilo, isona eziveza zonke izimfihlo zokuphila. Wena njengamanje awazi kusasa ukuba uzovuka
unjani, uzovuka wenzeni. Ngakho ungafungi ugomele uthi kusasa ngizovuka ngenze lokhu. Kuningi engingakusho ngesikhathi, kodwa futhi nesikhathi asingivumeli ukuba ngikusho konke ngalesi sikhathi.